Jatend duno duburano ero mar na Kenya Mikai Martha Karua koro jiwo jopiny mondo oyier jotelo makare kochakore MCAs nyaka governors kowacho ni mago eko e jotelo mabende biro tiyo maber kod ker ma ibiro yier tok tarik 9 dwe mar 8. Karua owacho ni jopiny koyiero jotelo ma ok odhi kare to onge ber mabende gibiro neno kata obedo ni gibigi yiero ker ma gin godo gadieri ni biro tiyo negi. Ojiwo wakeini mapacho kaendi osir lwedo wakeini wetegi laro kombe mopogore mag siasa yiero madwe mar 8 kama endi kaka Karua eloso. Hata ukimchagua rais unayopenda, ujue usipochagua governor na MCA ambao wanafaa, utaendelea kuumia rais akiwa Ikulu. Sababu kasi ya rais si kasi ya county. Tumeelewa? Kwa hivyo anza kwa county, usianze juu. Chagua MCA na governor wema. Alafu chagua MP mwema. Alafu endelea. MP ni kusema women rep, constituency MP na senator. Au wote ni parliamentarians. Malizia na rais, sababu tunamhitaji pia. Lakini ukifocus on presidency only, na ndio inafanya tuzozane, ukose kufocus on your county, you will suffer while your favorite president is seated in State House. Na nilipeana example, sisi kwetu tulichagua Uhuru, karibu sisi sote. Health services zetu ni mbovu.